Mama wakwaba wafreme ajua mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more memes. Ebusuafo ohini David na okase na ohini David say ni how kese pa ne say o kire say enya de ese Ghana fo yesanso eto abano ede ema omanpani dada John Dramani Mahama bio ye yesa na sebio ya adwumi ha ye yesa ebe ha ne pa because omanpani dada John Dramani Mahama be ye president no enya de a obo a oman Ghana nti ensese ye de amembo no esanso ekoma no na ohini David kire say ku a omanpani dada John Dramani Mahama be kunyen ahometi a ode yen femu akonfo hye yen ena obra ye brain nyina no enyo man pani dada John Dramani Mahama ne faulta da bida ena friends the late Atta Ghana yen president no da so ye president we free mu abra o campaigning na NDC for etoman say o meye flag bearer o metu franka and enfema NDC amayoku no enye the founder of NDC Papa Jerry a ono so yane baby kom Papa Jerry etu owura Atta say papa fa omanpende da John Dramani Mahama na say at that time Mahama enye o running mate because wow and owura Atta wanting and na okofa omanpende da John Dramani Mahama eye ne running mate a obeye ne vice president na no and na ohini David etre say enye omanpende da yane baby kom Papa Atta ni wo yo manpende da John Dramani Mahama enim hu bi ahometi a Ghana fo ye femu ni na eye ne fault because say Papa Jerry eka no say mana onfa o manpende da John Dramani Mahama enye ne running mate na wan fan ka we na amba yenti nsema ohini David ede etija tio wasi Julius de Bramo atia no as chief of staff no watia ne say kwa Mami kofie akaka krabi ne baba beto aba wo e wo se eye campaign ahodo e ma ya pamo maame no wo se wo ba ya ma ne kwan papa wa yare hwe wo sa America sesen mutumi hwe ma papa no motia ne se omra because politics wo de ho awura ma wie e so utumi wie Monshata Mel say wa ba begina airport Ghana yen Kotoka airport Muntie ne kasa me kwa ya no hem aba ma wa kwa ncha ma meja ya hwe metisha woche ama mayal wa sha ma megina mayal and the social jeje ma sha ma hasonto my best asonto mo ahwo se amamanyal ane asonto mo sha president ban na no hoden atese am saka sai kosu nyina no asem bi hu ni adanse asem no ho bi na etwa ya adanse Atta Mills speech na obre wo mu wanya cancer Bema yesi wanya cancer o cancer wunya ye no eya wo throat cancer Jerry John Rawlings man speech say Atta Mills aso odi wotunufo a wonfa Atta Mills aso odi ana aso odi ayeso wotunufo wonfa no ono saa kwa no so tumi to nkra de koma Jerry John Rawlings say na sa wo so tama na me ye vice president no wo so mitufo na wonfa mitufo na wonfa montio hey Atta Mills to me catch Jerry John Rawlings say Jerry so aso odi wotunufo wonfa nti wo time no e na wo control say me na ma be president jam na menye wo ko fa Mahama ba Jerry John Rawlings etufu say emfata ni ne ma no monye Atta Mills entie no ko fa Mahama e be ye the vice president ne wo ne ena me na ma wuo ena me ne yakumi ana wo so nya ne obehunie because waso den ankata waso den
wasodin amame ka asem kire mo ankata yetimi twene ma ne begina kotoka o kasa nyina no monhwe mahama ni facial expression monhwe se ya na mahama gina no de nani tu no hwe ni se ya wase ni ti asese ye no ohwe no na wase wo wawu awie kura na onim kura wawu awie e no ohwe se ya ba cha video no ma me ba nkire mo ma me bo Atta Mills ni speech na all man na all bre no ni minimum ye ne ya no ma masa video na nkire mo ma hu se na mahama ma hu se ne na otem wo ho na ohwe mahama ohwe Atta Mills sei ma hu se na ohwe no adwemboni nti ono anenim ne oye woni se ente papa e beko because enka Atta Mills anwu a muntie me Atta Mills anwu a mahama there's no way ka wo be president of Ghana da Atta wu ye na yeso in na be president etwa Atta de ma na wie ye na so san be twa another 4 years where do you wie kenya no asa kwotena ase din ani bre ene we hungry for power wo sia be pepper wa dibiem se na be obenya sika dinti ene ye nidi akanfo nkranfo hwan obia ye nidi omatem ye nidi omatem na ne ye mi hu ese wo be ya na o kire Ghana for Atta Mills ni wuo no John Mahama bra be kire kwan of us wu ye because wo pa we vice president when the president mu ana hye ho and 2% will tell me say from the office adia ye president yantumi antuka bia amfa Atta Mills antumi amfa na nko hospital eye pick up to ne yede ne to yede ne koi yede ne koi so okoko pie mu e wo maternity ward do you think we ye nkwala na baby Atta Mills be fa bia Mahama gina ne right and na menu aka no Atta Mills, well, you fan from office. One in the shower. We are vice president. One in the shower office. And John Dramani Mahama, are you telling us say time Atta Mills yareno? Man to me in your ambulance, I'm an anfananko. Man to me in your V8 I can see ya now the demo be I'm an anfananko. Ya the pick up ne peja papa ya didn't two musa. Why name me Atta Mills minute? And then a papa no go do na moja free ni him. Mama no hu ya otiam say hey president ni e no wan mama ya musa say Atta Mills ne bodyguard wo he besin ne Atta Mills ne personal bodyguard ya na odi ni nchen e de ne kode ne ba no e na oni Ghana ye nimba bi owo wutumi hwehwe papa ne ba na mo kire ye ma ye hu akoa no ta e ma na president e twa hwe o say obu ahwe o say oye den sa time no no ogina he na owo he question no ye busa mo awudifo asefo a woody for sensible question where you bisa na mo hye mo because the evidence is clear. Assembly when you dance assembly